MCA wa Embu East na urite baraba kumuritira imakani na bakurikana nibo bethira bakiorwa Daniel Sniper na njira ya kiunyumo be bamuyukie nkulukie MCO awete ntukwe njuma kugethera kuri na maromba ya kurombera mututi Sniper amwe na muciyo wawe MCO yo awete athwanirwe ni betite na mbere wekiro mpine no chunku ni betite na mbere akubo mabisa nkulukini batumike enda kwethera wetithina na mpwe untubo kaiteneka tukwe njuma aoke tuena kentoke to rikwa mas na no e fancy drive kana changa mbesa no ntubana ba Sniper na ku view mwiro Sniper muntoro tona Sniper bora tesero no oro wa muntoro tona Sniper mimi wazana na rutoro medho no ta muona njuma kienda bora tutemana kinoru saa 3 asubuhi mbere yuko mangeti na wadri mamwero wa yolelia ogu maromba torombere Meru County na to Lens County nonto wa go dago ntobora kumani rundu bya kworwana tubasindethie kwa hivyo kwenda karibisha muntu wenda ndani na Meru mzima kuma Embu East na kumetwe kuma mawa kuma Meru yonde tutiri manaiki na rugo na tenti cia kwana antubeye kwena maromba ya bangini antube tubonde ma pastors ma batre na nya Islamu ba county mzima be kana turombera mwere yura na to yorombera to zogire ke mochari twethika Sniper nya mweri wetano kana mweri wena tutena na ya muthika mwanga to make sure Sniper yuko meri nyene baraba morore bonde bagetha benchera DCI ndeba chogire nkatho cia nkuruki sana na muno ngirika na CS wetu Kindiki mheshimiwa Kindiki manto ya bara pushi tantu ba no bwana nto Sniper atari na kintu atari nyane 10 so antu bwa mwana nyake otewa paki agare mbitika na agare kurewa ote muntu amushugulikira lakini Kindiki investigation and DCI nguba chogire nkatho na nyotho are am told danyanya bange bombere ko yakoba inge site ni investigation ye bonkwa ndagora ntu agebeto boreria DCI na manto ya sana na nyoga tha gore wo Meru County ndenda with a lot of authority no to Embu East number 1 utunge kuo ubonka muntu otumegere kubodira Sniper bo ata kama nani will face the law na baraba amoroere bamwe bawati thank you so much no to komenya oro mwitre kuma mucina watirwe na nyandere boro etro mutakwete na rawatirwe echo na ingubo fununu nyowa ngwambu omoroere rwa na yukirwe so ndenda guote muntu geba muti oyo na gikuke Sniper kigetha kikuo kia otoma Meru set free otoma gora muntu ngo kwa Christmas yo korwa ala bantu bange botisana ingo ko na list yekuo ange kwa bange to MCA genda borwa unda round number 6 waketha no rana ambe ira royo wote garame tema nyukwe namba 2 yako muntu ori ame yo ethatu wenda wenda kuruta muanga ndetere Sniper no tuno wondie kwa myamwe na siasa te kwenya njira yake mwana sita wa skuru lakini muntu wege Embu East wondi orantongeretie wa mutonga ke ara unde MCA no rumande bonkwenda kuwa no te muntu ogire kuo ende ora list ya kwenda kwa MCA ke enda ngana bange bana na ngai bonde ne igwerekanete mbere Christmas ye kinyoka tatu Sniper iko yake gra amplifier igwerekanete antu batatu county assembly batatu kwa sikuku wewe ni nani Romano mweto ande mura kuntu muchoro kwa lakini utumia kuronga mwana akwete mwana muntu otiete mwana mwaka mwa yake ele wambere kuwa ngatu kwa enjoy kuo no ketha no kuo kwete ibwate Romano ende ndenda over cushion oketha kwa muntu kwenda ugumie ikuke Sniper siasa weke siasa kando 2027 age yakongana mantu siasa